Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli obat penurun demam panas. Yang jawab salam dengan semangat, semoga utangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, meraja sadana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Quba yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sitonganne min re'e alena gurutta Ustaz Rahmat Salim. Kebetulan kasih kesehatannya lagi terganggu. Aginya ironang irot natal punga loka ma jempu pas sekolah natal punga. Kadang kaga kesempatan tak. Ada ku alhamdulillah engka. Kebetulan me ironang iro engka mo bok macio oko tu Ya, jadi baca ngekibok kita. Ya. Mudah-mudahan guru ta yalingi adisi disingang ripong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kong kamatu makadai masih di madodo pacarame pasel mi mami. Ya. Iya. Ibu ya? Ibu. Engkanang kasahabat na Nabi sallallahu alaihi wasallam ri Madinah. Ya ro sahabat na Nabi sallallahu alaihi wasallam ri Madinah, sahabat ri Madinah maprotes ri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh napan ka sahabat maprotes Ya. Magi ro sahabat maprotes makade ya Rasulullah. Milo ka maprotes. Ya. Nabi tahu makasing ampena. Makanja sipakna. Tahu magasanna, tahu meraja apa katuna ale. Dena podang ni sahabat na makadi agatoti ku milo maprotes. Ya. Contoh ya. Contoh. Aja gak tersinggung. Ya. Maka ini Nabi ta'aga milo tapuda makadi ya Rasulullah kami lo urang pengeki. Aga yero. Makadi ya Rasulullah nyaman apa tawit sahabat imunroi di tanah Mekah. Di negaga pada amu ke sahabat imunro di tanah Mekah. Maka dia Nabi ta'aga penyemangi. Ya Rasulullah nomor siddi nariku mas sempajang di tanah Mekah. Wek kasiratu pi sebu mas sempaja aku masigitan apa pada ku Mekah. Ya. Ya kuero kapar milo ipake ma protes mana ni di terutami di jamaah Masjid Quba. Itu ni protes. Maka dia minta terus agak pesi. Ya Rasulullah angka pesi. Nyaman na to monre Mekah. Narik ko yero to monre Mekah. Melo mala umrah. Lau mi bawa cem mi umrah. Lau mi mala cok. Tenre jokka okko tan'im. Siaga belana tan'im. Papada masih Quba letu alakuang. Si komi ro belana ro. 10-5 menit yang utoy. Ko dito na mace. Pure rumatu tami masih na Makkah. Tani Masjidil Haram. Matawapa ikapitu macenne ri Ka'bah. Purane rumasai palawangan na. Safa Marwa gangka na matahallul. Lolo ngasi apalang umrah. Maka dia minta terus. Sementara kita ya Rasulullah. Penduduk Madinah. Tawangkai mondro di Madinah. Dengan perjalanan yang sangat jauh. Kurang lebih pada 2 kilometer. Sidrap na Bulukumba. Ya. Mangoto. Di bawah terik matahari. Dengan memakai pakaian ihram. Menyamamoma kunrewe. Wadi moma botope, wadi moma kostangang dan lain sebagainya mas sepatu.
Idi oronewe dua mi bawang handu ya pakkalura riwatak kalewe de nokto mapake wajaju isaliwang iyare gay ilalang de to mapake sulara isaliwag gay iyare gay ilalang apalagi de to masongko ya. Dengan memakai ihram sambil bertalbiyah labbaik labbaik Allahumma labbaik 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 la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dengan perjuangan yang bagi betul besar dia nagaga pada-padanya mengito engke mundur di penduduk Mekah. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabatku aja mu masara ini nawah aja mu maneneng aja mu masiriati mite sahabatmu yang ke mundur di tanah Mekah. Maku kue sahabat kue nigi tahu majenne ribolana najokari masigi Kuba nigi tahu majenne ribolana najokari masigi Kuba masempaja sunna don rekang pada ilona narik kololongangi apalang umroh. Ibu apalang umroh akhirnya ruwatue kebetulan ruwatue bawa kasih di jamaah macerama kari Madinah untuk pemberangkatan di kota Mekah. Obarampir adesana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu setelah pulang dari kampung, sulang rewan na pole di kampungnya siruntu kanang tawe. Maka di alhamdulillah Pak Ustaz. Ya aga tuh. Alhamdulillah Pak Ustaz, syukur ka Pak Ustaz. Poleku umrah alhamdulillah turilona umrah. Maka da manang kana kada we tanan apa tu syukurlah deka Ustaz waktu ta macerama wasa jadi di mato pau biasa Ustaz waktu no ko Madinah. Mapikir ka aga jero law pau. Ije tu Pak Ustaz se waktu na maka da nigi tau masam majenne ko bulana nalori masigi Kuba masam pajak duan rakang lolongan umrah. Maka do iya cocok iya tu. Naka alhamdulillah turilona umrah Pak Ustaz. Wakatan ni masa ni turilona umrah maka da kasukur kipa na weringi dale pongala taala turilo umrah iya na Ustaz. Maka da katiga memang imundur naka da kupangka jeni Ustaz. Maka deti sengi Ustaz na macawe je bulaku si babulat naka da katindu naka da okko masigi si dape na masigi Kuba. Itu lo nak majen ni lo nak masigi Kuba masempa alhamdulillah turilolongan na umrah. Ada ku ye waktu ku macerama kapang i matindru kapang. Jadi ko maminerentu tonga sa desa na tapi tanair na masuk. Tapi mudah-mudahan masjid yang diberikan nama di masjid kita ini akan menjadi doa mancaji perlilodong karena nama adalah doa. Mudah-mudahan ia angkai turullau mak berjama aku masjid Kuba iwiringnya salamakang adi singang isimpuangang idalik dari Allah Ta'ala lautongang imatu okko masjid Kuba yang ada di kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Aja nero muna muna kadai. Ekatalu nak masempaja talu ni umrah. Ibu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sininna toma-toma malabiku, sulasura malabiku. Ia angkai ria masewiri pengallahu Subhanahu wa taala. Maka rilalanna ye watue dua talu adesa na Nabi sallallahu alaihi wasallam ia angkai mel ipal banget kiri idi. De nagaga pada set di pape nyamang nawiringi pungalla ta'ala ri atanna nariku yeru atai iwiringi nyamakinin nawa aringangang ati acan ningang ati turillo jokka maringkalinga pangaja agama na pengallahu Subhanahu wa ta'ala gangka na nacanerang masige narikong kasi masigi jok kasi mengkalinga pangaja agama na pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini lupa banget ki dua telua desa na nabita ripasalanna
alap biran na tau angke mengkalinga pangaja agama na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nomor sedi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bani Mas'ud lauri sahabat na riasengi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang kiri porio ri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Mas'ud, Ibnu Mas'ud, julusu kasaah, tudamu tu manna cinampa, pi majlisin ilmi, risedie onrat tudangan, risedie asi pulungan, yang kay pada ipal lebangang pad di sengah agama na pung Allah Ta'ala, pangaja agama na pung Allah Ta'ala, la tamassu qalaman, de muakkatan ni polopeng, wala taktubu harfan, detumu kisi dihurupu, khairul laka min itki alpir rakabah. Masarolab bi'iro, tudangi cinampa, maringkaling agama, risidi majelis ilmu, ya. Agiasa majelis ilmu, tempat tudanga si pulungan rampe bahas pak di sengah agama na pung Allah Ta'ala. Majlisun, tendre poli asal rekadana majlisun dari kata jalasa, ya. Ko biasa di aguri ko pasantrengi, ko na paguru ki guruta, natatakang itasi di hurupu, keger ya jalasa artinya duduk, ya. Magina wa dimancaji majlisun, nasabab poli wis asalan na makada jalasa yajlisu jilsatan wa majlasan fahuwa jalisun wa zaka majlisun ijlis la tajlis majlisun mijlasun, ya. Makoro Pak Gurang sedi werekada wadi mancaji 10 ada, tas 10 ada wadi si mancaji 10 ikali 10 apa, jadi tas sedi werekada wadi mancaji 140 werekada rilalenna bahasa Arab, ya. Naru biasa ko na pagurang ki inariasa ilmu sarapa, ya. Majelis pada menye narik ko makkada masjid, tendra asal werekada ni yero masjid, aga asalna yenari tu dari kata sajadah, aga yang sajadah sujud. Magi ne wadi makkada masjidun, nasabab masjidun termasuk isim makan, aga yang isim makan onros sujud. Sajada yasjudu sajadatan wa masjadan fahuwa sajidun wasaka masjudun usjud la tasjud masjidun misjadun. Jadi mana Pak dunu biasa uli ko tuma pesantren, ya. Itu kalau campa lagi yang mak guru serapa 20 sona sebelum kak berangkat lo masire lo kak jolo ko campa lagi yang male ero aga sana ilmu serapa ero timbangan serapa pulo serapa gelapo, ya. Iya pana tolulu su narek ko cicam yam napasekeng dene di mapatu napasa sajada yasjudu sajadatan wa masjadan fa wasajidun wasaka masjudun usjud la tasjud masjidun misjadun. Mapa ko pernah kada napa lolos ya ko mana apa sajada yasjudu maka de gruta baja pusimurewa na atana dena mak dunu alu bota alu na taro. Napa itu ditimbang depa sajada sajadu sajadata sajadatuma sajadatun sajadati sajadatuma sajadatuna sajadatu sajadana doroba dorobu dorobat dorobata dorobana dorobatuma dorobatuna dorobatu dorobana teler mimi kinadina makanja kasingan na kidungan nota teler ki semasjidun, ya. Majlisun wa nazruka ila wajhi alim nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atang-atanga tarito panritahe rito ke pak disengenge khairul laka min alfi parasa tasaddaqta biha fi sabilillah. Atang-atanga tarito panritahe rito ke pak disengenge
masaro lebbi narikko masidak kaki sisap bunyarang ipake mamusuri agama na pung Allah Ta'ala. Jadi namo deneng kalinga yero to agasan namo deneng kalinga bicara na to mak bicarai itanga mi bawa tapana na sabat tanga pakkamase padelo na narikko masidak kaki sisap bunyarang yang kay pakiri lelang agama na pung Allah Ta'ala mamusu. Iya. Tapi tania pasong po celai guruta. Iya. Tania. Ya. Tania. Matanga-tanga di guruta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa salamaka 'alal alim. Majama mi si bawa to pandritae. Si bawa to ke pat disengenge. Wa salamaka 'alal alim. Khairul laka min ibadati alpisanah. Masaru labbi'i narikko makkasiwiyangi si sebu taunna pakkasiwiyas sunnah. Ya. Tapi ajak kamana makarsi ko mako tu pale Pak Ustaz. Tomak jamak bawan nama teru aja nana tomak kasiwiyang ai salah sih. Salah paham sih. Ya, salah paham. Ya, ya rega makanjami ko salah paham yang imak waktu toro ko mapahas salah. Ya. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasa ini ada tadi nasantrie narik kupurani mapengaji guruta makedangi male limanna ekodene rapi limanna ajene igalasa narik kodene la irapi ajene igalasa iselengkane igalasa pikko carana na aga sana lolonga ki baraka pule guruta sehingga wadi janji dena mega pat disengena tapi mak barakai make guna yero anu cek dee yang ke pure nak gurui. Tapi karena angka tahu dena melo pakalabi guruna, dena melo pakalabi to panditana, wadis sejaji mega pangisanganna tapi dena mak baraka sehingga anu mege dena ke guna jamaah yang dimuliakan Allah sehingga aja muherang narikku mompo iri watak kalena alena bawa nasa mapacing naiya toy sisae. Ajan masengirang narik kumumpuy rilan na watak kalena alena bawa nasa coco dena nasampeng manang jamay dimuliakan Allah nasabak magay o tak namin alisari pak disengang tania atin na jamay dimuliakan Allah sehingga makai pasan na guruta lebih ramui matanre pangadirang nilaw ripadat tarupa tahu naya matanre pat disengenge nasabak narik ko matanre pangadarenge insya Allah siya curangi pangisengenge tapi naupan matanre pangisengenge na mariawa pangadarat talori padat tarupa tahu siya curu kengi pat disengenge yang jemiak lang Allah Subhanahu wa taala. Sinin na jemaah dimuliakan Allah. Makanya aja muherang ibu aja muherang ko ang kataw kasi lo pangajiang latu masigi matindroy aja lalu kasi muceceway aja apa samare matindro ya ko perlu papi ya tanda kasi matindro magay labbi ramay takapo ko masigi matindro neng kalingatogi ay regede neng kalingi daripada monre bulana manonto sidetrong kama ko ributo aja si makada ay to manaya alo to mi matindro aja rewa wai lewat tongan. Magi bu, kenapa saya katakan pernah saya lakukan. Angka tahu pak matanganga macerama, kebetulan ngerong ke kororo tudang makanja sandre senna okko aliri. Aja mo deo tanedi usinggo tania. Ero to sandre tanedi tania. Sandre muki. Ya, sandre muka aja tasoro. Ya. Tania to ini tania. Ya. Ibu sandre i matindro mamma tindrona macerama ka pokona wogas materu maka da kai ko lola deki sadaku di moto mu pene ulah deki pene mamma tindrona. Tapi pada saat itu jamaah yang dimuliakan Allah ada keajaiban yang saya saksikan magai watuna pura ni macerama pura mas sempajang mak depe ka korto matindroe depe ka maka de makan jamur nak pacarmai nak dia. Wah tena apa tu pacarim nasa Pak Ustaz. Deni sirna karian nak macerama. Kelingi Pak, kelingi.
Waktu ne rumangam kadaka manang ka masuk makanya nak kada tanya apa itu makanja lisa naga lisa na. Iya, maka daga memang aga na bahas, maka da aku na bahas, aku na bahas, aku na bahas, aku na bahas. Sininir na tapui iman ru bahas. Jaman dimuliakan Allah. Artinya apa jaman dimuliakan Allah? Wadi jaji engka tahu, tatutu matanna, tapi dia na tatutu paringkalinganna. Engka tahu, tatutu paringkalinganna, tapi dia na tatutu atinna. Maka jaman dimuliakan Allah. Idi atanna pung Allah Ta'ala. Dia na wedding isi pandang ente padat terupa tahu. Nasabak magay, dia ceng ipugau yeswe. Aja muka pa maka dato dia na pugau, aja mu pandang ente nasabak magay. Angka deceng na pugau na de titay na maraja risisi na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sinin na atan na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rumatin rumuk ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, manintaqala nigi tahu salewi bolana jokkaiwi risedion rong manintaqala na salewi bolana na jokkai sedion rong niga manang irunakanna idi manan na kwe tasalewi bolata tasalewi tokota tasalewi garadutta, tasalewi jama-jamata, tasalewi galutta, tasalewi onrota, aga melo ipogau, liyata'allama ilman, melo kilo maringkalinga agama, melo kilo maringkalinga carama, ya, wadi jajeng kako kecewa nakali, Ustaz Rama jesa di mana ke Ustaz Samka? Nah, contoh, melo lo maringkalinga, gupira lahu nasa nabita. Gupira lahu qabla ayyak tua ya dampang memen ni dosana napaki melo mania ko bulata melo kamatu lo masih kuba masem pajam mengeribi kopur kamatu masem pajam mengeribi melo katuda maring kalinga cerama napaki mania nak dampang memen ni dosa ta pung Allah subhanahu wa ta'ala narik ko makasimui niata ni yimini nar ko makadaki mi kalau maring kalinga cerama yanu gere matu mas macerami gere jero pasung ko celai mi kalau mi te makada maga tau nero ternyata paling magarta paling tau nah si potomi ibu buah semangka buah kadondong Ustaz Hamka yang ceramah senggol dong. Agan asa Nabi sallallahu alaihi wasallam gupira lahu qabla ayaktua. Ini. Jadi kue degago kina pada idi miki maka daga pira guparun giparun. Tapi ko maka daki gapara lahu iya madampengi dosana. Ya. Tapi ko maka de gupira lahu ria dampengi dosana. Nah, iro basara iko maka de gopara mak dampeng, eko maka de gupira riak dampengi. Beda ke maka de mak dampeng riak dampengi. Eko maka de guapara alena mak dampengi. Tapi ko maka de gupira alena to riak dampengi. Ya, riak to riak dampengi. Ero gak basara. Gap. Leto si ko maka de istagfara. Agi aseng istagfara puang adampengi kak. Ini tu makada istighfar. Ibaca astaghfirullahalazim. Puang adam pengi puang sinin atas salaku. Tapi engkalingi si bawa madeceng. Aja puiwi si bawa madeceng. Pakas singiwi tangana si bawa madeceng. Werik kadana istighfarange. Nasabak magay. Naupan si beso cede mi bawang urupuna. Maraja akka solangan na. Piko carana pa Ustaz. Narik ko makadaki astagfirullah. Ya pakalakali gue nga nasaba ipaki mapak guru supaya ipahang makadaur puguero. Tanya kala sitongan tapi ipaki mapak guru dena marigaga. Astagfirullah. Aga batongan ako makada astagfirullah. Puang adam pengi ka puang.
Tapi no pana goeng, tania goeng. Astaga, tania goeng, tapi aga pale. Kepa tabacangin. Agi asa kepa, ibaca makada astagfirullah. Kelingi. Eko makada ki astagfirullah, tania goeng, tapi kepa, na'udzubillah. Marajala de akasongan. Aga betongan ako makade astagfirullah puang pekapereka. Palagi biasa kana mude madari macule kemakada astaga naga. Mana kanaga mu pau? Na cule-cule aga mana pungala taala. Iya. Ite eku kepa astagfirullah makade puang pekapereka. Goeng astagfirullah puang adam pengika puang. Tapi ko kapu ang kami cek ko kapu. Ya. Tania kepa, tania goeng, tapi kapu. Astagfirullah. Astagfirullah. Aga betongan aku ero, maka dia puang pakasiasi kak puang. Nah. Jadi undotona pale maka dia majiro pale aku maka dia ustaz nigi to turi baca istiga parangi insyaallah mabele pole akasiasi ngi. Maga je nak sedih turi lu baca ya sedihnya turi kasiasi muka coba gari pakasing gari bacana tanya tu gai rudeto kami loto maka dia pu apa kasiasi kapuang pakasiasi to ngake astagfirullah going magi na going tendro asalana pole ko ghafara yaghfiru ghufratan wa maghfaran fa huwa ghafirun wa zaka maghfurun ighfir la taghfir magfirun mighfarun goparo goparu goparat goparata goparna goparta gopartuma gopartum goparti gopartuma gopartunna gopartu goparna. Jadi biasa tu kumelo campa lagi makadaka ne mikalo polmas akadaga mi magurina makadaka mi kalau masarapa maka ini ko lah ajalalu mulo makan mana kejini nakan na betom ko serapa matu na akhirnya wasaparnya gipik ko cerani na betu serapa ternyata ang katungang mimatoha tapi tanah ilmu serapa pabetu serapa magai aga sana ilmu hakiki na lalu na de penulis si tembus ya nuna malak dan apa akhirnya si kocak-kocak kebalik ilalang akhirnya dia na milo si sambung kebetulan ngerwatue matangangi mak guru serapa akhirnya maka ni nabat tu serapa magai anu dia panawat ding iliwan na liwangi sapeda miut dinali malioto si betu sini na jamain dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam degaga perintah malak dana perintah ya Nabi ta degaga sewa-sewa anu isa parang malak de napuran nuri umat na Nabi ta lelungi tuntui banna matuntu pat disengengi bakal letuki mate aja mupaja tuntui pat disengengi magai Nabi sallallahu alaihi wasallam rampe wirilalanna adesana utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi tuntui pat disengengi mapa mulai jajangi letuki rikalaki buru maka degaga alasang ustaz aja na kasi Allah maring kalinga pangaja agama ring kalinga ceramah ustaz matoa na ustaz pene imachua ki pene nape melo itambai pangiseng agamay magay melo ipakasingi wi papas sediangengi moloy wi aso nasangan na pang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah
Di nagaga pada sukurukang idi. Atan na pong Allah Ta'ala. Iya angkay. Iwiring. Aringan watakale. Tudat-tudang. Iya angkay. Rilalan na iya unram barakay. Makanya jangan heran. Narik ko ang katawu. May masalah na. Nakan na lasa. Lasa gegana. Agaya sa gegana. Ibu. Agaya sa gegana. Gegana. Gelisah. Galau. Dan marana. Iya. Aja nemu. Loki masige maring kalinga pengaja agama. Insya Allah. Rewaki. Waktu tajok kapole bulata lo masige. Turima jamaru tapata. Insya Allah rewaki matu. Insya Allah. Insya Allah. Mecawa-cawa beruki. Kenapa? Nasabak mapacing dosata. Matenangi pinadita. Macaya macakai pinadita magai. Karena kita semua diselipuri oleh malaikat-malaikat pemasina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mani jatama'al qaumun fi buyutin min buyutillah. Dena si pulung atan na pong Allah Ta'ala. Sedia kaum, sedia orang, apalagi di tempat ini. Alhamdulillah. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Di tempat yang baik. Pada waktu yang baik. Dia nagaga pada jamaah yang dimuliakan Allah. Mandi jatama al-kaumun. Dia nasi pulung. Sangadina insya Allah. Isalipuriwi. Rimaleka na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gangka na salama kitudang-tudang. Talu parilo doangan na malekae. Toang kesi mata tudang-tudang. Maring kalinga. Pangaja agama na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya na iro, nomoro sedi, de na paja marilo doa malikae, maka de puang, ama sewi puang, siti mardaleta bimarleta. Dito ka pada sana. Degaga, katapu-tapu makong kapada-pada. Ya, sebab degaga wiseng. Ya. Puang, ama sewi puang alena tomotot Haji Abdul Aziz. Kaya, tomotot ke. Ia na biasa Pak Haji macam mana jemaah gara-gara alena protes sih. Tak boleh engkau supaya tidak ada fitnah di antara kita. Maka di mana ni macam ia waktu ia pimpin kita wapa kebetulan ni 45 waktu esok di bus 40 waktu jemaah pimpin. Jadi kau narapi ni iruku yamani si bawa ajaritil aswad isunakang ni baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna. Tambah biasa perelo doang. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Pura matawa pati mak bici mana jemaah. Manumitoki di nasa pa ustaz amata nasi wali kade ku mana kah? Maka da igattamu okkoy kasi mana ka bawang aji asis bawat itaw baca. Ada ku peli aga peli na maka ditaputoy kasi asa kuna kana diga sa tanan lama dukeleng. Masa lama kada kaya lama dukeleng. Padahal ero ya asis ya gapar ya rahman asanna pong Allah Ta'ala. Makanya kumilo itapu-tapu anata asata ya kotaling asing aling asanna pong Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 99 asanna. Abdurrahman, Abdurrahim, ya. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia apa aja? Yelo doang rimaleka puang amasewi. Ya. Amasewi purni pelatukan. Ya, salah sini. Ya. Amasewi puang. Nomor 2, aga perdelo dona puang. Tawang kay malangi watuna. Nalangi watuna pasalama iwaramparana. Pasalama maning keluargana puang. Pasalama ijama-jamanna. Makanya jangan heran. Insyaallah tumapakwe, insyaallah malumu iling alumu ngari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadi sahana buangi watuna. Tapi maka de nigi tau buangi watuna. Riwatuna pung Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insyaallah pung Allah Ta'ala mursu yalin. Pasan nalina guru ta Abdul Wahab Sakaria almarhum pole mangkoso napasangiwi okko di anak santri. Kebetulan waktu itu sebelum saya berangkat ke Mesir saya ke Mangkoso dulu. Ya,
Beberapa hari siruntuk ki pengajian na guruta almarhum Abdul Wahab Zakaria. Maka de guruta napasangi ki di anai narik ko melu ni Ramalang. Melu ni Ramalang 2-3 pasanna. Narik ko melu ni Ramalang idi anak santri biasa. To melu na lo mancaji imang. To melu na lo macerama. Nasengi towe panik ki idi anak santri ko Ramalangi. Ya. Maka de pasanna guruta. Na ye ko baja sanga die lauki mancaji imang lauki macerama angka masigi tonre mancaji imang sulang sebelum ki mancaji imang ite jolo yero masigi aga irita yete yero masigi na ye ko ma bismillah yero masigi bismillah ke ye ko de na bismillah yero masigi na aje mo bismillah aja je musapa lasai na sabak cocok mana mui iya mina de na cocok tau de na sempaja pasan na guru tak malada wakatan ni iya. Jadi biasa ya kong ka masigi deo melo mancaji ma ko tane aku mitu masigi magi de pawisengi ada na yero jamaah ada kama yero ada na jamaah kul wallahu mina poji sibawa inna ataina tapawamba al-baqarah masih sani. Sehingga apa yang terjadi menyamangi di mangi manoko yerimur. Coba bayangkan maka kanja hafalan melancar suara macet do pokoknya je gaspol materu kuna manono ni ibu emondri 2 lampa 3 lampa dia pernah menga maka den imundri dene na khusus sempajan imundri tahu ya turi nagesun itu nagintu nakade maka dami mengaji ni gaje muli pasung ku celak marimang aga na kumako ye dada ni biti de panami rokok maka de mundri purami ma jika si upudang pokate po ima kada aje ke sinau ne pasung ku celak mola imang tau de na mi ngayero cerana de ne risang make sadan iman we nyaman alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dena pada ko iris semanan ni jamaah dena pada ko iris makanan namu baca 2 lampa de tu nak kido pokokna ko dena iris makanya dia demi maju pokokna wajah maperro sadaku sen maperro tu ngan dua ngapa tu ngan ya hindari ni dena menga ipudami malaikat makada aja nak kasih deni rahim kadi malaikat zaman dimalakan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Sedih kejadian. Marimangi, jolo. Marimangi, imange kebetulan Eropa angka koro anak muda ma perkara najak guru po imang. Boru lulu na po imang. Ma pengadilan Eropa, ma pengadilan. Akhirnya ro mangolo, ma protes po imang. Napan ka po imang pa mancaji imang. Angka na wisengi kisah ko ya mancaji mapa turis sedia ka apa angka mama mbak pule munriki bahaya nak kena pareki ko mani jadi pokoknya pakanja kimi mini rangkaku nang kamasalistang hai yoli po imang yoli tero na muda kebetulan ro na mudero maka de muda maka de ni Pak Hakim tonga ganye na sejagur nak de maka de na bude betul sekali Pak Hakim iya jagur de na sar maka day magi mo guru majaga batena mengaji nak kadatana aja Pak Hakim makanjala ada bacana na pada bacana ko aga sana Masjidil Haram terus aga pale magi pale mo guru boru pa limana boru boru luna magi pale mo guru nak kada malampil ada gi bacana nak kadatana aja kasiro palampiri bacana pa alhamdulillah pa syukur ka Pak Hakim napa kakasi mi tapi intun na masigi kamu pi tato nero na tato nagamu pi mangoyolomu pi dato na terus mage pale pakai Pak Hakim taruh ceritang iko pura ni upudang idi mani apapun keputusan tak idi na utarima ni keputusan tak yang penting pura muka tengkalinga cerita ni aga pasabar makade paki yero watu paki mengeka deseng kadeke gawat tiru yang kalingi pacung ko cela maceramu umi ngalada de to tamu masigi komi saliwang masumo sadani mengeka akhirnya apa guys ya
Yan waktu yang kanang kasi waktu lo ka masampajang isa. Jadi waktu ko masampajang isa, takabir na. Di po wajin waktu, pade po isi majin ni. No, nama sempaj. Pokoknya urusan belakang pertama-tama ni jolo masigi. Aja si mugin tu makrehe. Dia di nene sesempajami ko, dia nasa maging kamu patatom aja nak kasih tamu ni jolo masigi Iya. Purane rumah sempajang baca pu imang, baca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Matemane jamai makada amin. Purane ronamba na baca Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pokoknya na baca si lampa dua lampa. Maka daka malampi-lampi kasih bacana po imam migege to ni dosa aku tu kasih talu dulu do. Tabul apa mingat to na Woi na baca dua lampa, na baca telu lampa mamuli sa di dada bitiku. Dadai. Mage pak melo isoro masiri. Mage na masiri tomo-tomo na si dapena alena malolomopi. Malupo badanang katupat ato na. Akhirnya apa zaman dimuliakan Allah? Napateru ternyata po imang na baca mana surah Al-Baqarah 220 na ayat. Pokoknya jekna ni gatau temak dereke. Ye ko rimi pake kem. Pure rumah kade aga nasa natina. Maka deka pakim ko makor ple pakim. Desa melampi pele bacaan alhamdulillah megege to apalanna nama kura-kura to ni dosaku. Iya. Pure rotu ni. Seruku raka pertama ruku sujud minre. Na baca Al-Fatihah waladdallin amin. Maka dia lalang atin nerna anak muda. Nule kapa ditu na rumalampi lada. Nule ditu na malampi lada. Weh ternyata na baca surah Ali Imran. Alif lam ra. Wah, maka dia kapa imuli si lampami. Dua lampa na gaspol mater bapo na je. Na gas mater udah na minga po imang. Na baca mana surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Purana pun na baca surah Ali Imran tapi maka desi mudah-mudahan kasih ni lampi ni bacaan po imang kasih na paminga kapung Allah Taala na lenga istiqamah. Selesai mataya pertama, lanjut rekan ketiga, lanjut rekan keempat, mataya terakhir, pura mataya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tatungi po imang. Waktu na tatu po imang mangul ko mamungi. Aku model ini. Podangi po imang kada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na podangi rumakmun na tak dampengi kak maraja makmung. Lo mana kipe memasam pajak walu penangi mak jinni gaga. Ye nangi anak muda nangi. Na panam menga maju lo yolo na lingi silebo po imang. Dega. Takal nasam. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Inilah pentingnya. Magi idi imange. Ya ko pura ni kama tawe. Aja tapang langsung bang. Allahu Akbar. Ite imundri. Gili kijolok lo mundri. Rapa niga sapna. Pura ni rapa sapna. Ite keadaan na penumpata. Deto gagaga anak-anak. Deto gagaga toma-toma tekeng. Deto gagaga toma-toma denule malampu alakana. Ye ko denule malampu alakana isengi. Yang kedua, ye ko malampi ni mesat di jena turing kana masem. Anya ni baca je roko no Allahu Akbar. Majami lo na makade mamunge. Matakko ni je kasi pakor jolo Dena pada narik kumas sempajang ale-ale ki. Kumas sempajang ale-ale ki namo melo ki baca sidi geso na dena marigaga. Dua geso na dena marigaga. Telu geso dena marigaga. Pata geso dena marigaga. Magay idi na stelangi. Tapi wakit orangnya ajak kama imi rawannya mas sempaja dua geso na dena nang kena sempaja sulam. Makanya amal yang paling baik adalah sedikit dan berkesinambungan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, man nazara ila wajhi alim nigi tau matanga rito panritae nazratan paparia biha nasaba atangaram mapasokinin nawa khalaqallahu ta'ala
ipancajingan iri pongala taala iru atangarnaro malakan maleka aga na poga iru maleka de na paja melo dampengi letu as-surimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Makanya biasa saya tidak heran ikongka biasa macerama ka nang kajamaah terima pakui modeli ne. Oh berarti nakatania desa na nabitay. Cuma badari mina pasula matana daku. Aga betuangan ni pasula matana ye. Meka makada. Pakuni ustaz na DJ natata meka makada. Aga sana mitala day na terima kada mo gas. Ternyata pale tubuh talara matindro din kita bitalara astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya rabbi sidani ilman nafi'an wa wafiqani amalan makbulan wa wahabali rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Degaga lala, degaga tikungan na, degaga tasi, degaga bomban na, degaga aju, denak kepasu, degaga tahu, degaga atas salangan na, nani atak kalupan na. Nariko ang kadak kutap pasala, tak dampeng ika maraja. Ibu, milomoki madampeng ika. Ha? Maka dah dia le madampeng iri ase pasung ko celairo. Mapa mula pertama la tu pacapor turia na dondor mataro. Dampang ika ibu ya dampang ika. Yang kedua, mudah-mudahan penyampaian yang sederhana ini bisa dipahami. Sebenarnya materinya ini adalah materi berat, tapi mudah-mudahan dengan penyampaian Bapak Ibu bisa dipahami dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.